جبلان من اللحم. وجدت نفسي بين جبلين من اللحم، أختي من الناحية اليمنى وابنة خالتي القادمة من مصر لتقضي أسبوعا من الناحية اليسرى. في زهوة الحكي ومن فرط اندفاعها لكزتني أختي بيدها فاستيقظت. لفني غباء أول الاستيقاظ وبقيت صامتة لا أحدث صوتا حتى عرفت مكاني بالتحديد. وعادت الأشياء لتستقر في مكانها حولي، وتأكدت أني نائمة على سريرنا النحاسي المرتفع، وأن أي تقلب من إحدى النائمات سيجعل للشخاليل المعلقة في الأعمدة الأربعة جلبة مدوية. زوج مونتاني لحم. سبت روحي بين زوج مونتاني لحم. فوق اللمين كان hemm أختي، وفوق الشلوك الكوجينة اللي كانت جت من الكاير għal-ġimgħa. Huma jitħattu jirrakkontaw l-istejjer mimlija entużjażmu, oħti laqtitni u qajmitni. Kont għadni maħkuma mill-bluwa ta' kmini filgħodu u bqajt siekta, bħal imaluq. Sa m'għandu ngħid fejn kont u bdejt niġi f'tiegħi. Ftakart li kont rieqda fuq is-sodda l-għolja tal-pilastri tal-ħadid li m'għallix kien moviment li rjus tar-ram jibdew iċenċlu. Kont minduda bejniethom bħal stikka dritta. Sidri, żewġ lumijiet kollox, u patatti kienu ċatti bħal dari. Wiċċi kien motti b'kutra ta' suf ħamra u huma kienu mitlu qaltulhom fuq is-sodda. Fidlam bdejt neżamina d-dettalji ta' ġisimhom. Oħti kienet fuq ġemba fuq il-lemin, b'żaqqa mdendla qudiema, sidira jħares f'żewġ direzzjonijiet differenti u għadda kien fil-ħofra ta' bej sidira u patatta. Iw titkellem, zaqqa tirtod, daqqa tidħol il-ġewwa u daqqa tippoppa l-barra. Fuq xelluk, koġinti, fil-pożizzjoni l-opposta. Kienu eżatt faċċata ta' xulxin u jien fin-nofs. Waħda tixħet l-istejjer f'ħoġor l-oħra. Idi kienet taħt zaq koġinti u r-riħa ta' sidira li kienet ġdida f'imnifsejja imlit l-ispazju kollu taħt il-kutra. Bdejt inżomm in-nifs u nissemma dak li kienu qed jgħidu. Kuġinti li titkellem bid-dialett tal-Kajr bdiet tirrakkonta fuq ġuvni li kienet tiltaqa' miegħu el-qataba. Kienet l-ewwel tiżgura ruħha li huwa mhux qed isegwiha u li kien baqa' sejjer dritt l-istazzjon biex jaqbad it-trena x-xorb f'Kajlub. Imbagħad tneħħi l-velu, tirranġa xara u tmur fil-post fejn kienu qed jistenniha dan il-ġuvni. Kienu jaqbdu tal-linja sadżu u jqattaw l-ħin jitkellmu. Qalet li kien jaqbdilha Ida. Ibusilha xuftejha jekk jiġi ċans. U xi drabi kien idaħħal idu minn taħt il-qmis u jmissilha sidira. Kien jixtrilha xarba tal-ħarrub u ġelat ukoll. Żammejt nifsi il-ġewwa jienu nisma' l-istorja tagħha b'sidira f'wiċċi u żaqqa puppata minn taħt il-ħwejjeġ. Bdejt naħseb f'dar raġel xieħ, qed jaqbdilha sidira bil-ħalib abjad sħun iċarġar majnejh. Bħat tarbija toħti l-kbira meta tigranfa ma' sidra omma. Taħt il-kutra ma kienx ħatfadal arja u bdejt nibla biss irwejjaħ jintnu. Kelli bdiet indur, noħroġ rasi u ngħajjati, imma preferejt nibqa' fejn jien sa ma jgħidu li kellhom jgħidu, wara kollox dan kien ċans tad-deb. Dejjem bħal magħluq qudiemi. U lili l-kurżità tal-ibni, inkun irrid naf x'qed jgħidu. Ġieli nara lill-oħti b'xuftejha marsusa tibla l-kliem, tħares lejn il-kuġina u temmiża b'dik lajn li jien ma nkunx qed nara. Imbagħad tistaqsini biex inġibla fl-ixkun ilma mill-friġġ, jew tagħtini l-flus biex nixtri l-gallettini tal-krema mill-iktar ħanut il-bot fi triq tagħna. Mur obsor, kemm issir ġeneruża f'mumenti bħal dawn. Naf li tkun trid tibatni il-bot kemm jista' jkun. Xi kultant immur bil-qalb kollha ma xi drabi ma nkunx irid indabbar rasi nħallilha lixxa. Nibqem nara tinkett bil-kliem fuq il-ponta tal-sena. Oħti wkoll tkellmet fuq ġuvni li tħobb. Qalet li hija kienet jiġri warajha ma jħallix tiftaħ it-tieqa, id-dida li jekk tiftaħha jaqbadha minn xara u joħodha quddiem ommi. Qalet li hija kienet tagħtu palata ma' tfajla li kien jiffansja. Kienet toqgħod toħodlu litri li kien jikdbilha. Kien jagħmel lili sħaħ jikteb litri fil-waqt li ommi minn għalija qed jistudja. Ommi kienet f'nofs il-lejl tagħmillu t-tew l-ħalib, titlob għalih biex jirnexxi u għaddej bil-bajru tħażżes kliem ta' mħabba u passjoni bla waqfin.